الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آدمی مسلم کبیتی مسلسلہ کے فانساس و ندرس علنا مهارو کورے میگندنی نماز وقت کا بهگتون اسفوا احکام تا میں باب فرمس فاں کو رفدان نماز کی باقی وقت ابنا ادا کرما اللہ سبحانہ وتعالی کنڈالو وفاوا علوکم ایدا ہے قرآن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا हमकशोर नमाज की वगुतु कन्नडिगिम वगुतुगा अदा कुर्मा फर्द कुरब्बाफा वालुकमके वीमा नमाजु एगे वगुतुगा अदा कुर्मा अलरमेन समाल कंदें जेन फायतु भी दरुसगा नमाजु वगुतुगे तेरे फतिस नमाजुगे वगुता मेंदुर नमाजुगे वगुत अदे असुर नमाजुगे वगुता मगरिब नमाजुगे वगुता गुड़े को तुम मानी वाक देखे फा मेरे मी बदादनी इशा नमाजुगे वगुतु अदे इशा नमाजुगे वगुता गुड़िफा वा भाई फिक़ही मसअला का मसअला होगा इब्न हुज़ैमिन रहमहुल्लाह गिन्नमा फावा भाई बसफुल तो के मच्चा मेरे के दरुस का बदादना एगो तुम बदायरुगा कुरे देने फदान इशा नमाजुगे वगुतु फैशनी रब्बिला वसुमु ऐ मगरिब नमाजुगे वगुतु निमु अदि इशा नमाजुगे निमे वगुत की रेगंडु देबैमुमु हम रेगंडु के देबैमुमु के वगुता हमें इशा नमाजुगे वगुतु देमिगेंदन भाई मतलब तो होगा इशा नमाजुगे वगुता की भाई दन्नबे कल निकल वगुतुगा फतिस नमाजुगे वगुता में दिमिगेंदा वगुत कमुगा एबोरे भाई फिक़ही मज़हब तो होगा कमको किरत कुरान आदि में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों एम सहाबगों इंगे गुतुगा इशा नमाजुगे वगुतु निमिगेंदनी रेगंडुगे वगुतु देबैमु एमीमा अलन में राज्यगा इशा नमाजुगे एम्मे फाहु वगुता की कोबातो बदानम नकुरे देने फदा इशा नमाजुगे फैशे वगुता की रविला ओसे वगुतु एकी मौसुमा रविला ओसे वगुतु तफातु के देवा एमीमा कशवरुम रविला ओसे ने कं यगिम्मा वर वगुतु लाफा इशा नमाजुगे वगुतु के बंगी कंडलिफा में ಏಕಂಡಕ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಫೌ ಬ್ಯಾಗಡಿ ನಾಯರು ತರೇಗ ಅದಿ ಎವರ ತಂಕೊಳೆ ಕೂಡ ಹಿಂದುಕೊಳೆ ಅವಸ್ಮಿತ ಲಸಸ್ ವಿಧಾನ ರವಿಲಾಗೆ ಅಸರು ಕಂಡಿಗಿಂದಾನ ಅದಿ ಎಫ್ ಗಡಿಯನ್ ನಾಯರು ತರೇಗ ರಾಜ್ಯಗೆ ಹುರಿಯ ಹಿಸಾಬ್ ತಕ ರವಿಲಾ ಒಸ್ಸೇನೆ ಕಂ ಕಶವರ್ ವಗೆಂದಿ ಏಮಿಮ ಇಶಾ ನಮಾಜುಗೆ ವಗತು ರಾಜ್ಯಗಂ ಕಂಡೇಳಿನಿ ಮಗರಿಬ್ ನಮಾಜ್ ಫೌ ಗಡಿಯನ್ ನೋತ ದೊಳು ಗಡಿಯನ್ ನಾಯರು ಫಾ इशा नमाजुगे एम्मे फावगुत की कुरिन देने फदा रेगंडुगे देबैमु मा हमे मुंडा वगुतु कमुगा मुडवेंदुगा एई इरो ओसुमा फजर सोदिगा लिकम फालुमा देमेदुगा मे वगुतु देबै कोल्लीमा एगे ए मिंबरु एगे इसाला की मिहार बदमा हिंगा माले मगरिब नमाजुगे वगुतु मने हगडी बाबी होगा मेदुवी देन फतिस नमाजुगे वगुतु मिजेनी फसगडी हाइगा मे राज्य का फतिस नमाजु एम्मे लाहूं आदि इरुवरुम से एम्मे लाहूं मेदुवेरी मामूसु मे अकुगा वेस राज्य की इरुवरुमा इरु ओसुमा देमेदुगा पेगंडका हाम को मुन्ना गवर्नमेंट एई खत्तुल इस्तिवा ಅನ್ನೋತ ದುನಿಯಾಗೆ ಮೆದುರೊಂಗೆ ಮತೀಗ ಉನ್ನ ಗೌಮಕ ಬಾತಿವೆ ಅಲನ್ಮೆನ್ನ ಫಿನಿಹೋಣಮೆನ್ ಮಾಬಡ ತಫಾತುವಾ ಮೂಸುಂತಕೆ ಮೆದುವೆರಿ ನುವೆ ಮಿಗೋತು ಬದಾರ ಕುರಿ ದೆನ್ನೆ ಫದಾನ್ ಇರು ಅಸ್ಸನಿ ಮಿಯಾರ್ ಹಗಡಿ ಬಾವಿಯುಗ ಇರು ಅರಣಿ ಹಗಡಿ ಸತಾರೆ ಹೆಂವಿ ಮದತಿ ಮಿನಿಟ್ ತಫಾತೆ ಮಿಯುಳನ್ ಮೇಕೊ ಇರು ಅಸ್ಸೆ ವಗುತುಂ ಫರಾಗಿನ್ ಗೊಸ್ ಫತಿಸ್ ನಮಾದ ಹಮಿಯಾ ಏ
ගාගණක ෆස්කඩි සුමිනට ආමේ ගුණා දැෆිනම 11 ගඩියර නොත 11 ගඩියර බෑ එබවේ එමෙ ඒක දෙබකුල එබ්බේ කී ගාගණක හගඩියර නොත ෆස් ගඩියර බෑ ගාගණක එමෙම එරෝ සුනේ සූර ෆස් ගඩියර ගුණා ෆිනම 11 ගඩි බෑ නොත ගාගණක 11 ගඩි 40 වාකා හමියා වගුතු දෙමිගෙන් මිදනි හිසාබුන් ඉෂා නමාදුගේ වගුතු නිමිගෙන්දී ගස්තුගා එයවුර ඉෂා නමාදු ලස්කොල්ලුම් මුද්දවෙගෙන් නුවේ අද මිකමුක මච්චවර ඉතුරු දලිල්තා මිදරුස්ගේ ෆහම් බෑගා බලාදාන කුරින් දෙන්න ෆදන් ඉෂා නමාදු නිමේ වගුතකි හූණ මෝසුමා ෆිනේ මෝසුමුගා තෆාතුවා වගුතකේ එගොතුන් රේගඬු කුරු මෝසමුගා ඉෂා නමාදුගේ වගුතු කුරුවාන අදී බයිතන්තාගා ෆිනි මෝසුමා රේගඬුගේ වගුතු දිගුවෆා ගිනේරුවා එරුගා ඉෂා නමාදුගේ වගුතු වෙස් ජෙහෙනි ලහු දෙන් මන් අනෙක් මවුදුවකි මොනිතුරගේ මණි නමාදුගේ වගුතු ජෙහමුන් ලස්නුක කුරුන්තෝ නෝනි අවස් කුරුන් તો මිසවාලුගේ ජවාබ ඉෂා නමාදු ලස්කොල්ලා ෆකුරුන් તો නොත ඉෂා නමාදු ඒගේ එම්මේ ෆුර්තම වගුතුගා කුරුන් તો මොලිතුරගේ මණි මිසවාලුගේ ජවාබ ඉබ්න හුසෛමි රහිමහුල්ලාහ විදාලවනි ඉෂා නමාදු ෆියමා එන් හුරියා නමාතකේ ගාවස් මොලිතුරගේ මණි ඒ නමාදුගේ වගුතු ජෙහමුන් ලස්නුකෝ ඒ නමාදු කුරුමේ මේ गेगा अतिवे आंगे बेरिना अदि जमातन हाजिरुवे नुवे मियुन बस मिकं वैगोइन अलोनमने हिवेफा उन्ननी जमात नाद विज्जनमा देन अलोनमेन तंगुल लस्कोल्लाफा नमात कुरियसस मस्जिद नेक्कम आदा ए नमादुगे वगुतु नुदा इंदकु नमादु कुरुमगे वगुतु देमिගෙන් दे එකමකු එම්මෙ මොළු ඉතුරුගේ මණි ඉෂා නමාදු ෆේවා එහෙන් උරියා නමාදෙවස් ලස්කොල්ලුමෙන් නැති ඒගේ එම්මෙ ෆුර්තම වගුතුගා කුරුම් නමස් ඉෂා නමාදුගා මොළු ඉතුරුගේ මණි ඒ බුරකමෙක්කමුගා නුවානම එම්මෙ ෆහු වගුතන් ඒ නමාදු ලස්කොල්ලු දලීලකි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එර්රෙග්ග ඉෂා නමාදු එම්මෙ ෆහවගුත ලස්කොල් ලව්වා මිස්තකුන්නාගෙන් ඉමාම් බේ වඩාගෙන් ඉෂා නමාදු කුරෙවුම ෆවගා දෙන් හදීස් කුරෙවි ලෞලා අන් අෂුක අලා උම්මති ලඅමර්තුහුම යුසල්ලු හකදා තිමන් කදේගේ ෆානුගේ උම්මතුගේ මිස්තකුන්නා බුරේ කමුගා නුවානනවා තිමන් කදේ ෆානු මිෆදන්නේ නමාදු කුරබානේ බයි ඉෂා නමාදු ලස්කොල් ලව්වා ෆේ කුරබානේ බෙන් හේ රිවායතෝගා حديث كربافه لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بتأخير العشاء තිමන් කදේක ෆානුගේ උම්මතුගේ මිස්තකුන්නා බුරයිකමුගා නුවානේ නම ඉෂා නමාදු ලස්කොල්ලුම අමරු කුරෙවිමයි මිස්තකුන්නා ලුයිකොත් දෙවු මෂාමි හදීසුන් නිගෙන්දනේ මිස්තකුන්නම් ඒ හුරි බුරයිකමුගා වාතිවේ ලුයිකොත් දෙවු මෂා අදි ඉෂා නමාදු ඒගේ එම්මෙ කුරීගේ වගුතුගා එම්මෙ ඉස් වගුතුගා කුරුමකී මිසකුන් එදේගේ කමුගා වාති ජමාඅතුගේ නමාදු ඉෂා නමාදු මේ කුරබෙනි ඉෂා නමාදුගේ එම්මෙ ෆුර්තම වගුතුගා නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම්ගේ zamaන බදාරුගා දුනේක කරන්ටුනේ zamanuga ඉරෝ සුමෆෝගා මිසකුන් masake kurumuge wagutu nimigeddi meharu mi zamanuga alon men beenum baraka boki aliga beenum kame kurave zamanuga dualu reganda badalwe badalwe regandu gina masakettakko dualaki nida wagutu kamuga mistakonna befami wani ekamuko aslaki dual hatarda masake kofa bagarna dukon nimigenden koda wagutu kole baambaruga निधिजे इशाना मादु माबोड लस्वेजन मा निधि बुरवेगन कुरन दतिवेगन देबा एम्मा मीस्ता कोन्नं घुरी लुयक्कमुगा इशाना मादु एगे एम्मे फुर्तम वगुतुगा कुरुम उम्मतुगा मिवने एगोतुगा कंडालु वफ एकमकु बंदमा हेगा मिसालक बयकु मीहुम दतुरेग्गा नुकुति अदि एम्मेन ए दतुरुमति गावी एम्मेन एदनी इशाना मादु लस्कोल्ला फकुरुमा
mihalatuga emme molu ituruge mani isha namadu ege me furdama wagutuga kuruma vure laskolla fa kurum hame fadan isha namaduge jamaata mihaka nadevu efata halate ga vesnen isha namadu kurum molu ituruge mani isha namaduge emme faswagutu nota tangole laskollu mafauga ei kurum denne fadan enum kom namazek gaves anen hataru namadu gaves laskuruma vure e namaduge emme furtama wagutuga kurum auda begembe isha namadu fiyawa habe gota angem berina ki kurum denne fadan jamaata hadirun ekabadunge macha wajib ge mabainu embi ma ekabadun gega namadu kuran res isha namadu ege emme furtama wagutu vure faskolla fa kurum ma hiyobe gembe kurin dene fadan isha namaduge emme faswaguta ki rajya ganama 11 gadi baya gaganaka bar jahar balamanga evre laskon nuda diya gadi ba 11 jahan laskollum ei emme moluturuge magoi adimi ibn usaymin rahimahullah mifatuga fatwa devwa fawagoi names miya ekko den mufade suwala ki emme moluturuge mani isha namadu laskolla fa kurum kamuga vi hindu jamaatuga namadu kurumuga badulga isha namadu laskolla fa ekani hor namadu kurum kinetto ebane kurin denne fadan ummatan hori luyegge gotuga isha namaduge furtama wagutuga namadu kurabi nabiy sallallahu alaihi wasallam hori isha namades kuraba fani isha namaduge furtama wagutuga isha namadu laskollumu ekadege fanu gariyoga tibbi wasabe kadu nabure ekkamuga faago egende adi bari wetawga ebebe kadu nidi jehi nidi baru egen daka nabiy sallallahu alaihi wasallam dene wadagen isha namadu abas kurebi emima miya isha namadu ege emme furtama gutuga jamaa gaim kureveruga alon denne waake bala befolo kitangara fane timana isha namadu kollane laskollafe emme rangalo gotaki kobato mimaunuga balaruga firenunga macha emme molu iturege mani isha namadu jamaatuga kuru firena isha namadu nota namadu ta jamaatuga kurumaki enange macha moy wajibe adi jamaatuga namadu ekaherive ekani hore kura namadu hore hatavis daraja matirege adi isha namadu jamaatuga kura mihaya erege debankulu ebbaga ena botala garakate rikambave adi fatis namadu jamaatuga kofinama mulire kuga botala garakate rikande vana kamgave ade mafadan e jamaatuga kofinama reganduga alukan kurifada darme sab devane kamgavis riwetoga buri emima jamaatuga namadu kurum firenunga macha wajibe kamuga vefa isha namadu laskollungai sunnate kamuga vi hindu wajibege macha sunnen ismu kureven emimu jamaatuga namadu kurum ayadi isha namadu ge furtama wagutuga kuruma ekuga ves jamaat hadirun wajib vegembe laskollun sunna vegem bati kiya fa isha namadu laskolla fa jamaat du kollun hudda vegen nuwe miya ekuga namadu laskollun sunna vegem ma halat ke nebade nabiy sallallahu alaihi wasallam namadu ta ege emme is wagutu nota furtama wagutu laskolla fa ve gada hunu musumuga mendur namadu laskolla fa ve मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस को रवाफा में इذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه فإن شدة الحر من فيه جهنم හූණුකන් වර ගද වෙච්ච නම ෆිනි වෙදන්දෙන් නම දෙබයි මෙන්දුරු නමාදු ලස්කොල්ලාංශේ එනි ගද හූණකි නරකගේ හූණු නේවයි මේ හදීස් का මේවා ෆයිහ් ජහන්නමේ බස්වල ගමාණකි නරක කෙකි අරා ගන්න හදෝගෙන් බේරෝගෙන් දා හූණු වයි මේ සහ හදීස් වලතක එම් වීමා හූණු ගද එම්මෙ ගද හූණු මූසුමුගා මෙන්දුරු නමාදු
tangole fini vedande laskol numa nabiya sallallahu alaihi wasallam mani amru kurabaf alon menna bes විස්සාර නොවේ තංගලන් හනෆස් දොස්වරගා හුණුකන් ගදවගෙන් දේබා එක මේ හදීස් උලුතවගා මෙන්නනේ අරබි කරගේ සහරා තරගේ හිසබ්තෝගා හුණු ගදවීම වුමා අලුගන්න මෙන්ගේ මේ ගවමුගා මියන්න හුණා මුලින් තෆාතුවගෙන් දේබා ඒ ගද හුණු මොසමුගා ෆෙම්බස් හුණුවේ අදි වයා එක්කොන් ජෙහෙ හුණු වය කිවස් මියා ෆියවර වයක වෙගෙන් දේ එහෙම එෆද ගද හුණුගා Mendur namadu fini vedande laskolduma vani amuru kuravaf demmes miga ufede suwala ki unu gata doswaruga fini vedande namadu laskollum ei sunnatetto nuata rukhso etto fiquga rukhso emikeni mistakunnataka labwafa wa luya hemima dekame miyannane ei sunnatetto nuata rukhso etto megotum badaruga mimasadaga danna bekadunge meduga khilaf veba ei babbekadun dekadawa gutuga fini vedanden laskollum ei sunnate ei sunnateke bonevenama emme molutorege mani gada hunu musu muga menduru namaduge jamaai fini vanden laskolla faqaim kuru namese rukhso eke bonevenama mistakunnataka ummatuga labwafa luyeke bonevenama mibaga macca burawanuga boda mistakunna ei luigoi kamuga waanama laskollum uddavegemme megotum badaru ibn Usaymin rahimahullah ashare kuramani Saudi Arabia ge halata ni nabiya sallallahu alaihi wasallam ge zamana fauga saadaste ka haru fahum medoen hadataki mistakum finikur mattaka miskitta bes yakon kurabi mistakon datur kuramundani yakon karto gaya yakon ulandu tawga ehmema ibn Usaymin rahimahullah bidaloni midwaswar mistakum amal kurani ei rukhso ekkamuga mistakon nango luyekkamuga badagenne ehmema emme gada hunu musumuga arabi karaga mendur namadu fini vande laskol lumen noe lahen nukure Masjidul Nabawi gaves adi Masjidul Haram gaves adi Saudi Arabia ge najidu karage hisab to gas mendur namadu emme gada hunu musum gasama iru medum fidumun e wagutu ga jamaa gam kurave ei mista kunna e huri luikam e huri burakam medu ne lui vejje Ebi mai luik kamuga rukhsoe kamuga maatibe mistakunna boda luivegen mani menduru namadu ege furdama wagutuga kurun kamuga maatibe medu arabi karaga ves menduru namadu ge jamaa qaim kurabeni ege emme furdama wagutuga egotum mistakun wazifaya adi school dora diuma adi enum sabab takattaka menduru namadu laskollu magvore hunu musum gas ege furtam wagutuga kurum misakuna luyegen wakamuga ibn Usaymin rahimahullah faqura wafave alon menge migamga hunu gadavegen go 40 degree 50 degree nota ega da hunu ga mihum marwavaram hunu gadawa bara rajage hunu men mativegen nennude emmi ma mendurama du lui kollu mattaka das kollu muge waaka alon menge gawmaka ma bodu gulu menne names miya ekko hunu gada doswaruga finivelanden mendur namadu laskollani nama sunne begemani mendur namaduge bangi govum ves finivanden laskollu eni Abu Dharr radhiyallahu anhu ge ariyun riwavegembe ekadege faanu vidaloni kunna ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safarin timabben effarega nabiya sallallahu alaihi wasallam garihuga daturege matiga vime farad al muadhdhin an yuadhdhina den namadu wagutu jawmum bangi demiha muadhdhin bangi dinuma teduwiye bangi dinuma ena ulune edo nabiya sallallahu alaihi wasallam e muadhdhina ishare korama hadis korave abrid fini velande laskollashe den anakasege hindukole irukole fam e muadhdhin miha bangi den ulumun nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis korave abrid laskollashe anakasege irukole fam
muadhin nota mudimu miha bangi de nabiy sallallahu alaihi wasallam hamal kurba fawa sahabi bangi devvam ulumum hadis kurbi abrid thimma faraka bas laskol levuma nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis kurbi then abu dharr mi hadis riwa kurba sahabi vidaloni hatta saba dhillu tulul mi farbadat mi sahara terega hunna vedi farbadat tawge hiyani bimmatiga friend faaga babara engen den eka mane ki iru medum fida gos hiya jehidan den mendur namadu nabiy sallallahu alaihi wasallam ge amur fula laskol levie den efoga namadu jamaatu ga korebu mafauga misa konna nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis korebi inna shiddat al harri min fayh jahannam gada hunaki narakage hunu kan gada nevae ebai naraka keke arage ganna bagutuga beruge ganna vayke gada hunaki emma ibn uthaymin rahimahullah vidalwani mi hadisun enge gotuga sunne bege madi hunu kan gada doswaruga rangala fini velanden mendur namadu laskollum adi migota laskollumuga e mendur namadu ge bangiya adi jamae ves laskollum mi ekotaka ves mihaku enayam amillen hunoi mati manna laskolla fe mendur namadu qurani egotum higa unku mennu mi jamaatu ge namada bangi goma ekuga laskolluma ummatu ga nabiy sallallahu alaihi wasallam kandelu vikandelu me hama mifadan namadege emme furtama bagutavure kuda tangole laskollafa kurum sunne vegemwa anen namadaki fatis namada gulekutun nabiy sallallahu alaihi wasallam hadis ko rabba fave asfiru bil fajr fa innahu a'zam lil ajr udumatin iruge donkula nota alikam fenidandem fatis namadu laskolashe ei dharmege gotun emme molu iturege baba gote emmima finimi usuma hunu musume neti ama amu hadatu gaves fajru sadiq alikam faalumum bangi goviye kamaku jamaa qaim kuruman nabiy sallallahu alaihi wasallam gamedevum isha devani kudakon udumacham alikam faaluvela duniyage me andirikan kommeswaraka filat gos fatisma ali velumu me hadisulge maane ki fajr ge adikam faal vejje kan saafuwe eki kasharum daandem fatis namadu ge jamaa nufetum korin denne fadan fatis namadu ge emme iswagutu ga korave hinduga bay arabi gomto gaves fajr sadiq adikan nangala faal nonis mangive sebadeve emma namadu kurumattaka namaduge wagutu venkan kashawara kurumaki ei kommehen kurajje kame ma nabiya sallallahu alaihi wasallam ge namadu sifa kurawwa namaduge sifa fulu bayan kurevi emmeha danna bekadum vidalwa gotuga iture kadefano fatis namadu kurawwa famani ghalas falu ghalasaki ei regaduge adirige terein fajruge alikam udumacha faaluve ganna gatum ei ekkon alibumennun ekamokes regaduge adirikam gos udumatin kommeswaraka fajruge alikam faaluwa hisab itur ekadege faanu fatis namadu kurumma fauga sahabin gem wada ganna vairuga kariga innava sahabige moonu fulu engevara fatihuge adikam faaluwa kamuga ebekadum vidalu mihera waakate ki alonbenna tasawwur kurammes undagu waakate ei miyadu mirege ishana maduga vies mirege fatis namaduga vies miskitta miwani hama evvaraka dilla ali kurifa eima jegen inna miyage moonu nufenigen uleka alonmen nuje karantu horijjenama alonmen mi ihsas kureveni karantu neti alonmen namadu koranji hejjenama erun alonmen engene fatis wagutu kommes warakan ali velima den alonmen ba faseha
adi ehakuga danna bekalunge ariu riwayegemme fatis namaduga nabiya sallallahu alaihi wasallam fatiha surata fauga diguko kiyama vidalwa kamuga riwayegemme asam bekadu vidalone yaqra bis 60 ila 100 nabiya sallallahu alaihi wasallam fatis namaduga fasdala ayatun feshken gos sateka ayata demeduge digumenegga kiyama vidalwa kamuga alonmenge ban biskit toga miharus ban imamu fatis namaduga vestangol kurko kiyama kam fa kurave fatis namaduga vesama wadduhan tiriga desure kiyabum war namadu kurwegen dan ekam fatis namaduge e kiyabum ki nabiya sallallahu alaihi wasallam digu kurave kiyabum ehmema balama hinga baqara suratuge desofwa nota desofwa batin sofa ke beruga homnane ga gandaka mimimbara gayakura baraka kifa medutere suratakum kiyamanama tabara surah nota arrahman fad surate kiyabum mimimbara kiyebigen dane tabara surah bes fastol sayata bure kurwegen mana ehmema nabiya sallallahu alaihi wasallam fatis namadu kurabba nimiwada nabayluga rangala bimmacha alifa wakamuga sahabinga riwayegemme mema kurin denne fadan uriha namadevs kurum emme molu iturwegen bani ege emme iswagotuga names ben halatuga namadu daskurama ka midennavi egiteren en halataki emme gada hunu musumuga menduru namadu fini vedandel laskurabu nabiya sallallahu alaihi wasallam rukurebi ade am fadan am hajatu gavet fatis namadu fatihuge adikan nangala faanu vejjekan kashawarwa war nabiya sallallahu alaihi wasallam laskurabu mafauga jamaatuge namadu kurabwa favani ade am yakko alonu bitaga faakul mena ibn husayn rahimahullah vidal favara muhim nukta hai iswe bayan korone namadu kurma manullah kandaluwa fa waguttaka ege tafsir ta mi tafsir ta kirit qur'ana nabiya sallallahu alaihi wasallam ge sunnatuga war furiyame bani bayan kurba migen engigen dani namadu ege wagutuga kurma dienuga baru aluwa minbaru hama miyako namadu mi fardu fas namadu ge terin hataru namada ki e namadu toge demeduga medukandu men neti goligen dagotuga vidi vidigen anna namada adi egetaren en namada ki e namadu ge kuriya adi e namadu ge fahuga ves fardu namada ka e wagutu gulifa nuwa namade megotum badairuga menduru namada asuru namada maghrib namada isha namadu mi hataru namaduga en namadu nimumfa anen namadu wagutu wadegende ade anen namadu nimumfa ga anen namadu wagutu wadegende megotagos isha namadu nimende namaves fatis namadu ge wagutu wani evves namade ge waguta gulu menneti ei kurin denne fadan isha namadu ge wagutu minimeni regandu debamum ehme ma regandu ge baaki onna bayaki ei fardu namadu kurum ge wagutu no den fardu namade ge wagutu mi jehani fajr as-sadiq adikam faalu mafauga fatis namadu ge wagutu fatis namadu kuruma fauga den onna wagutu iru medu finuma hame onna waguta kives fardu namadu kuruma oi wagutu no ehmima edemeduga evves namade ge waguta gulumen neti medukan difa miwani amekani fatis namaduga kurin denne fadan regandu debam fauga den regandu nimma demeduga waguta ki re alukamuge wagutu adi re alukam kuran tarawihna mi sunne namadu damu namadu kuruma vituri kuruma ngemme molu ituru egema waguta ki ei regandu ge fahuba nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurabani ahabbu salati ila allah salatu daud allah ga zuratuga emme lobwati kam bodu namada ki daud ge faanu kore bi namade
ಕಾಣ ಯನಾಮು ನಿಸ್ಫುಲ್ ಲೈಲ್ ಏಕದೇಕ ಫಾಣು ರೇಗಡುಗೆ ದೆಬಾಕುಳ ಎಬ್ಬಾಗ ಹಮೆ ನಿಧಿ ಕುರವ್ವೈ ವಯಕೂಮು ಸುಲುಸುಹು ಅದಿ ಎಫ್ಫಾವುಗ ರೇಗಡುಗೆ ತಿಂಬಾಕುಳ ಎಬ್ಬಾಗ ನಮಾದು ಕುರವ್ವೈ ವಯನಾಮು ಸುದುಸಹು ಅದಿ ಎಫ್ಫಾವುಗ ರೇಗಡುಗೆ ಹಬಾಕು ಫೆಬ್ಬಾಗ ಮಿಂಬರ ಅಣಕಾಸ್ ನಿಧಿ ಕುರವ್ವೈ ಅದೇ ಫದೆಂಗ್ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಬೆಗೆಂಬ ರೋದೆಕಿ ಸುಣ್ಣೆ ರೋದ ತೌತರೆಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮ್ಯಾಬೆಗೆಂಬ ರೋದ ಇಫುಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಕಿ ದಾವೂದ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ರೋದ ಇಪ್ಪೆ ಗೊಯ್ ಐ ಎದ್ದು ರೋದೆ ಹುಣ್ಣೆಂಬ ಫೋಗ ಅನೆದ್ದು ರೋದೆ ಹುಣ್ಣವ ಫರಿಕ್ಕುಳುವು ನೋತ ದೆದುಹುಂ ಎದ್ದುವಹು ರೋದೆ ಮುರು ಅದೇಮ ಮಿಯಾಕೋ ಬೆಸ್ ಮಿ ನಮಾತೋಗೆ ವಗುತಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಬೈ ಮುಹಿಮು ಫಿಗುಯಿ ಮಸಾತಂ ಇಬ್ನ್ ಉಸೈಮಿನ್ ರಹಿಮಹುಲ್ಲಾಹ್ ಬನಿ ಗೆನೆಸ್ದೆವ್ವಾಫ ನಮೇಸ್ ಇನ್ಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಕುರಿಯಂ ದರುಸ್ನ ಎಫಿಗುಯಿ ಮಸಾತಕ ನಮಾದ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ನಮಾದುಗೆ ವಗುತಾ ಗುಳುಂ ಹುರಿ ಮಿ ವಾಗತ ತಿಬೆಫುನ ಗೆನೆಸ್ತೆನು ಗಮ್ಮಿದುಗ ವಕವೆದ ಹಾದಾ ವ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹುಮ್ಮ ಬಿಹಮ್ದಿಕ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹಾ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ورحمة الله وبركاته.